Bill Gates yatangaje ko nta mwarimu cyangwa umuganga uzaba ugikenewe mu myaka 10 iri imbere. Umunyemari Bill Gates yatangaje ko kubera imbaraga zashyizwe mu bwenge bw'ubukorano nta muganga cyangwa umwarimu uzaba ugikenewe mu myaka 10 iri imbere, dore ko n'ubundi abari bahari bakiri mu mubare mutoya. Bill Gates yatangaje ko iterambere mu bwenge bw'ubukorano artificial intelligence izagabanya cyane uruhare rw'abantu mu mirimo myinshi ya gakondo nko mu buvuzi no mu burezi, kandi izo mpinduka zikomeye zishobora kuzaba mu myaka 10 iri imbere. Mu kiganiro aherutse kugirana n'umunyarwenya Jimmy Fallon kuri NBC mu kiganiro The Tonight Show, Bill Gates washinze Microsoft yavuze ko hazaza aho abantu batazaba bagikenewe mu bintu byinshi, ko ikoranabuhanga rya artificial intelligence rizajya rikora imirimo isaba ubumenyi bwihariye bw'abantu. Bill Gates yasobanuye ko muri iki gihe hakenewe abaganga benshi b'inzobere n'abarimu benshi b'intashyikirwa, ariko nanone bigorana kubabona. Inama nziza z'ubuvuzi n'inyigisho nziza bizaba biboneka ku buntu kandi sakare ku isi hose nk'uko Bill Gates yabitangaje. Bill Gates aherutse gusobanura byinshi kuri iyi ntego nshya yise ubwenge bw'ubuntu. Ikiganiro yagiranye n'umwarimu wa Harvard Arthur Brooks agaruka ku byiza bya artificial intelligence n'ingaruka bizasigira abantu. Yavuze ko ikoranabuhanga rya artificial intelligence rizagenda ryigarurira ubuzima bw'abantu, rigahindura cyane inzego zitandukanye uhereye ku buvuzi n'isesengura ry'indwara kugeza ku burezi, aho abarimu b'ubwenge bw'ubukorano bazaba ku isi hose kandi ku bwinshi, abandi bagasubira ku isuka. Bill Gates yagize ati ibi ni ibintu bihambaye cyane ndetse binasaba kwitondera kuko biri gukorwa vuba cyane kandi nta mupaka bifite. Mu gihe bamwe babona ko artificial intelligence ari igikoresho cyiza kiganisha abantu ku iterambere, abandi basesenguzi ndetse yemwe barimo na Elon Musk, umunyemari wasize amafaranga menshi muri artificial intelligence, basanga ari urupfu abantu bari kwikururira, azi neza yuko ahubwo ari uburyo bwo kubarinda urupfu. Kandi abahanga basobanura yuko artificial intelligence nta kindi kibazo izazize gukemura usibye kugira abantu ubucakara bushingiye ku bujiji ndetse n'ubunebwe, ahubwo byarimba ababyitwaramo nabi ikabatwara n'ubuzima. Murakoze rero gukurikira aya makuru, mwari kumwe nanjye Mombasa, mugire ibihe byiza. Bye bye.